parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pun karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanongpo Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo kajing pendep jonggi kertong ikon election ban late tap kerteng hakmat returning officer Hariboi District kum ki kertong naik seng sain pertai beper kala penlong ya ke pelau jong DC office Nongpo Hariboi District bandap dagi nong kersan bat ki nong yalam nagi seng beper lala ru pansaki ya ke jingon poi jonggi kertong rengkat ki nong kersan kentup de bat ki bahyang asam jongki ki kertong ikon election jong seng NPP ke badi ke seng ke balai lam ya ke isi hapok ke HDC kilanang poi ban pendap ya ke jing tap kerteng mentak sengi kini ki kertong ki kentup ya ke kong Magdalene sau kemi maulong kabadai ru ka EM ke bepet ya ke Tanat Forest jong ke HDC kabadai ke kertong na Omsning constituency nang tau baksos teno sotun ubadai kertong na jirang constituency ubolong ru ha ju por MLA ke constituency bat ka kong rona khmdai ka kertong na Nongpo constituency kabadai ke MDC berim jong ke constituency haba ajeng keran segi nong tok kebor hadin gejing pendap ya gejing let tap kerteng ke kong Magdalene sau kemi maulong ke badai MDC bamenta jong ke Omsning kalapan pau bak Omsning gerang don kam ya shibun ki kam ban penbah bat om tang ki kam ban penbah ya ki imlang gasalang hendai kadang don kam ru ya ki kam penroi ki balada ki pai ba kindang ailat biang sajisin ondang la ban trei penbah ya ki kam ki bedangsa wat la ki jing kenok ki babon ki wan hendai kalanang pendap ban trei ya ke kam kum kenong mikmat pai ba habai keran badu kertong MDC na jirang constituency ubulong ha ju por MLA ulong banalor ke jingtre borba jong u ban wanra ya ki babon ki kampen roy ha kathany ulong malada ki pai ba kin kersian ban long sau MDC undang yolat bani khun na kabanta ban penklanya ke sensyar ke khadar jong ki shnong gi thau ki raj bat ki hima bat ruban penim ya ke ritik dustur jong ngajat benreu nakalian ka jonga o ay kikiyak snap ya ka bani ladon ha isi bun tili ki bel kita kelalong ai kidang don ki pending bill ki berangsa ko bani kit ni dan santu sau ki hima ki bill ki berangsa bani pending kermen be kita ki ibaro ni dang yo ban plan ban katla ka dia ni laya persyang di ban wara le sikinyo ko atlik snam ko berki baro khat kitip kim shim la yo ban wara kita ki an ki scam ki an ki baklan ringit scam bade ling bakan ke tenti ka wat momentan dang yo ban wara ki an ki baklan ki an ki scam na ka banta dari kecil tekandet ko mui ko tong ko muslim konsumsi ula bu bijikili ruba MDC jong muslim ini sedang ni terus nama ada ke bai ilale tekandet nak lang speak ko saya lo kata nakalian ka jonga kipat bak muslim constituency gilayo gila saki tengam don kam ban tersyai halor kita ki penak klie ya ka ba ki wo dong ki wo daw dengan kai ka kam hi kala peni ndai kam nganda smo per do kata-kata nganda kawang keti lang shikiwei ki shnong gilayo ki nong shnong gila saki bagi kam hi ikan kamjam banyak keti antara tep ya ka jingyo buat ka pangi ba mat no ba ini ban penkan gede bagi terbasnong ya plan de bijing de lima ini ban penifan gede bat kuno ka jing sa bane ya ki disensyar bat kunjur ka gede bat kuno ban ini ban hawi kala jing da terbang ba menghitung kirit pai don akan kita jelas ke sini ada kita ke hak depan ke bawah ayo di ngin scam dan scam bagi pajak konsumsi kena ya ke kesan kena positionnya agar dengan MDC election berselong pada ke jile ke election MDC ini akan relatif ni Lagi bagi social media ke bagi sitting MDC ba Victor ni la resign ada parti NPP ada South Rick jong pada Desember Syaba ke parti kedua kan declare di candidate dah dengan ta bila yo ban syong iperhat dengan kinoi lampar ba kiladon ki candidate ke 8 tiket naga NPP
nak kira sebagai blok paro di dan kita kejin perkat hakaba lapor kala kim palat pada yang tak tahu labu ikejing seni aku emily bensim ya kan ika senjam pemerintahan taban sim ikejing kekri menilai election MDC. Jika kan ni kerja mino ajong Pak Victor ni naga parti NPP boleh kun parti yang dekat MDC na kongres satu kamdan yang berjing kandan yang berjing perah friend Pak Iba ni kumar jemut Pak Iba awak piru piramid kurtong MDC. Nakalian juga yang sobat aja ro iki nangelam juga NPP di balang bak sur di Pak Iba la jemut agbedai bat ya kan di jeng Iba Victor bat hadin nang tapat hadin bagi la resign labu show iki jengket kli hati nangelam mereka tu MLA agbang la yo masyang memperkat ban simiki opinion nak lagi Pak Iba banak lagi Pak Iba ibu ikejing sene aku MLA bat hadin Pak Iba Victor la resign maka parti kejung Iba le ke parti kongres mentah Iba kibapun Pak kongres di main party workers jengka kongres hajiran konsensi paro lekana surak se western se border area baru amta kawan join jengka parti NPP tekene kalanang ken singan susu ka parti kejungi lamar ba kepentingan lupa ba ngidon ha keposition ke plan agak MDC election ke salam hak. Pidan kam projektor ban peni film ni pidan kam projektor nak bentaki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai